Gabi. Nang Roma, ruas ni Huriata sian week 5 dohot sian week 10. Alani naik tumon nami ma nasida di bagas tikyon. Baik kamu ma amang nahombar tu si. Basoron nami ma lain yang mahami mangido godang mula-mula alam mula nauli marbulan ada enggak di topa mata nomor 2 di bata alani yang pada nami baik damang ma godang mula-mulai kelas padu mudam ma tu godang sobai Gabi. mau lihat matutu nunga di baik kamu amak pada nami pangiduan nami alani naeng mangaliat mahami ala di tonga-tonga ni uriat tahun naeng manian rarat berita nauli hatan debata marhiti akka pangulau sigano baritong tuliat portivion alani marhiti godang mangaliat naeng mahami mangaliat agiak mataruli salhuna kita di perdalanan ningoluta alani amak pada nami nama loh baik damang ma godang mangalatian.
neng mangulobi di panotoro ni lima do isa pulalon ba balas marwana nami alani diamu amak pada nami nama lo baik damang ma godang lobi. Ito, bain. Paninde mo kamu sonar pudi jual pudi. Sonar kering.
baon dorapo birong-birong si birong-birong Masuk ke tengah, masuk ke tengah. Edo, dorapo masuk ke tengah. si dalia pudola Omar Poroye asa baju bangdot si boru Jawa Saonari tapasara marota mabute oh tulada au tulapo tua Saonari tapasara marota mabute oh tulada au tulapo tua Birong-birong, si birong-birong ang penabirong na baon dorapo Birong-birong, Panitia, panitia, ibu tuh, panitia. ang penabirong na baon dorapo Panitia, ibu tuh langsung. Doa Asia tu siatar doa Umar Poroye Lau doa Langsung ambil. Asia Cepat. tu Tanjung Ucang doa Umar Poroye Edo. Terus. Si Dalia Pudola Omar Poroye asa baju bangdot si boru Jawa si Dalia Pudola Omar Poroye asa baju bangdot si boru Jawa saonari kapasada maroan sama buket oh tulada au tulapo tua saonari kapasada maroan sama buket oh tulada au tulapo tua Yes. dengarkan cerita buruk jangan pusingkan omongan orang Datang. Ido. Nami mapanotoron nami wik 5 do isa puluwalu. Baik damang ma godang si tio tio ilas bado mudang mati godang hasa tami. Mangarade Polli ina. Polli Parupuan juara sara na boso. Ala nunga mangarare do dong ata di sanu sa pulusia do itolu pulu. Ala ni nang tong nai mana sida tubo guni alamanon. Ala ni pada nami baik damang ma godak panum rumoni. Ngai dia mu.
Ala di leon pasu-pasu na tu kita di bagasan na manepan sa tawon. Lumobi tuwik sa pulusia do tuwik tolupulu. Ala niya mang neng marlas biro mang di jalan neng marortor. So kondi do ni hatanin na tua-tua. Siajur mula-mula ni rumah bata mula ni rumah korga. Marmula na uli marmula na lagenggan tupahan ni tukat tadi bata na martua. Tuhan bisa luhut na. Ala niya mang Gabi. ngaradi kami di son neng manotor baik damang makodang mula-mulai. Mau lihat ya mamak pada nami. Gabi. Kamu godang mula-mulai. Naing marsop pamahami tutukat tari bata na mga leho pas-pasuna di bagasan na sa taonon. Alani amak pada nami na malo. Gabi amak Asa gabi. marsop pahami tuliot na torop. Bayad damang magodak sopa-sopay. Mau lihat mamak pada nami, naing mga liat mahami, asa liat parhorasan liat panggabean, sokon nihatan ni tua binua matano liat, bahin kotor-kotor, nung nga disonong kami, wik sa pulusia, dohot wik tolupulu, rade naing manortor, ala niya mang, bahin damang makodang liat-liati. Bahisa.
Alani amang baik damang magodang ulub-ulubi marulub-ulub tondiki. Iya, siap-siap sidungon week 2 dohot week 23.
Itu so. Gunung sampai marah. Aku tahu apa artinya cinta. Dan aku di bawahnya. Setelah dia pergi, baru aku mengerti. Ku telah jatuh cinta kepada. Aku rindu. Ngabebe abang. Wawik 30 ro tuwik 10 siang ngabebe kita. Saat ni Solo main na satu panggabean, satu tiga ras. Leleng kita mangolu saya sahab batu parwara satu panggabean. Alani amak permusik nabi. Gabi. Damang ma hasat nai padomu tu si tio-tioi. Iya. Mau lihat teman sida. Sabi tu panitia. Nama nomu totor ni week 2 dohot week 20 tolu ima week 10 sia. Nai. Gabi. Alana sokon na kapal-kapal lo wereng mo.
Lumobi mau lihat di debata di napasadahok kita si sadaholong si sadaroha di pesta di Partikianon. Jadi amang parmusik nami. Gabi. Neng manotor mahami paherbak tangan huhut pa dayung guting nami. Di sialani ala marmula do na nauli ak marmula do anggo na denggan. Si ajur do mula si ajur mula topa. Mula ni rumah ijuk mula ni rumah gorga. Alani amang parmusik nami. Gabi. Baik kamu maju di hami godang mula. Laos padu muda mang ma tu godang soba. Gabi amang gabi. Gabi amang. Jadi mau lihat di parmusik nami. Jadi merhite di na mulai hita. Nang di sobat tu amat na mertua di bata. Asa adong madabota di hita. Songon hata ni na tua nama dokon. Asa tu sanggar main na aporik. Tu lobang doy na anggo sa tua. Horas madihita sa luhuk na di hutan ang dibalian. Asa gabi mananyula. Jupang malang sialahan. Horas maakabar dalan-dalan. Mangomo maakabar tiga-tiga. Matutu. Sibur magodang maakadadanang. Na magodang penggeng saur matua asa agira tutu tupahan nya mata na martua dewatai dihita sa luhuk na asa botar do na anggota noliat di bay matunggi tubingga pasu asa bay damang madi hami godang na dia liati asa uhut hami taruli dia ka pasu maka dia mahita sa hali dahi sema bay kamu parmus Iya, sahali mahita bang inang Ay, mang. sorry, may bagay.
passado bem. Mauliate amang parmusik nami. Gabi, gabi. Dioloy hamu pangiduan nami. Atur barisan. Marhiti na mga liat kami tutu. Ang giya mamanupak. Amata di bata na martua. Asal liat maparahorasan liat manggupang gabian. Jadi didikyon na mga olopolo ma partodyon nami. Marhiti di pestata. Naing pasahaton nami. Sungot tada ni holong nami. Ima dinalaho. Manupahi ulot di partikyero. Alan, idita sa luho na. Aka na marsiya hulongan na adong di ingananon. Asarohita amanginang dinalaho mamulobi. Nang hihita sa mahita, dinamarhaliang didikyon. Jadi amang pangusik kami, baik kamu maju di hami, godang ulo-bulubi. Singing glory, praise the Lord. Haleluya.
Basaha mai basaha. Iya, sama-sama. Oke. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Iya, sama-sama Mangina. Sama-sama Mangina. Iya, sama Hica, Mang, sama Hica. Iya. Nah, jadi di hita asa anggia tutu dapotan di hita selalu nak kepersaulia pasamotan tua ke ari nana yang marihut. Jadi di baru musik nami Gabi. di parama doi na anggo panatapan jala godang doi isi anggo mual na tiyo. Baik kamu madi hami. Mangarade, Bodak si tiyo Sapulopat dua sia Aduh, Telusada. kamu mah, sahatan. 14 Tosia Telusara. Iya, nama nomor 10 Sia kalau belum ada. Lima week 2. Iya, mau lihat tembak di hamu amanginang naung mangaleang saluhut na dukungan tu huriata. Iya, nama nomor Baru nong male doamu. Asa ma naing manot ma dongata sianuik 14 20 sia 30 sada alani bae damang madisi godak panomo-nomone. Iya, siap-siap tonton selanjutnya week 3, week 4, week 15. Siap-siap selanjutnya week 3, week 4, week 15.
alani hupasatami matuhamu lau manguduti Iya. pulau tadi bagas setikyon. Totor selanjutnya siap-siap week 3, week 4, week 15. Iya, pasatami tuhamu manginam. Week 14, week 20 sia atau 20 sada. Mulai tema di Tuhan, mulai tema di hita salut na tarlumobi mulai tema di hamu week nama nomono homi hami. Tarlumobi Gabi ba di amang. hamu panitia tahun kesehatan do. Gabi amang, gabi amang. Ison mangalak sangap ajo kami diakat situ luik ima sa plopat 20 sia 20 sada marsuara madamang. Gabe sian week 20 sada. Gabi amang. Sada silopa gadong, dua silopa puli. Molotung sada pemaka tahun, luhut maita sudah teruli. Matutu. Molate matutu, disok kami ro. Ima di nama kamu latehon pasu-pasu ni Tuhani, marhitehon aka ulauta ima pesta gotilon do pesta hasadon ni roa manang bahasa Indonesia na kesehatan. Anggia matutu manupak debata manupak nadenggan. Di pesta ima pesta gotilan do kesehatan huria HKBP mana em resort mana em nadong di Batamon amang pada nami Gabi emang gabi. sianjur mula-mula siamjur mula topa mula ni rumah ijuk mula ni rumah gorka hata ni tuan nama dokon sada musa sadai sada di mula da di tope rebatado langit dahot tanon pedamang makodang mula-mulai. Tema tutu amang parte nami nung ngamar mula-mula tutu kamu napagogo suara nami mangidot ang tu amat tadi bata anggia masa tahi sauluat kita apalagi kami disondi namar bug di namar liat ima kami natuluik amang parte nami Gabi. nang marsopa amahami tu Yesus Kristus doho tu amat taraja suang songoni inata sori pada anggiat molotung adong di panortor nami di pangalakkan nami nahurang lobi denggamma amat taraja suang songoni inata sori pada mangapul-apul baik daman godang sobai. Tutu amang parden nami nung aditaresok kamu soban nami anggia barpangajo amat taraja suang songoni itat inata sori pada suang songoni Yesus Kristus asa mangajuaju tihami diakan na jongjong di luluanon opi amang parden nami Gabi. neng mangaliak gabi mangaliak horas matutu kami di week 14 20 sia dohok 30 sada songon hatanina tua-tua naman dokon ni buat tano liat jalan ni baik doin na pinggap pasu habis itu luwik neng mangaliat debata jaho bado siliap pasu-pasu beda manggodang liati sahali dah Iya, mangaliat sahali mamangda.
tu amang pada nami parmusik nami nunga dilihat to kami tu. Talu mahami maralopon dong monang mahami tu saluhut na kami natuluwik maralopon yakamusu. Obe amang pada nami nang marsiolo pamatay kami dihakya kami natuluwik imaruas ni HKBP mahanaim apala ditikyon. Songon hatani na tua-tua naman dokon. Dalat tu pelabuat to bitau 3 ras iko bolusod dohuta si butuan. Debata Tuhan debata no silehon tupak. Sudah mahami dapotan akan ajong nani dulu. Pendamang kodang olop-olobi. Pendamang kodang olop-olobi. Dang boyso. Iya. Olom-olom sian week 2 dohot week 20 Kodangna 7.942.000. Mau lihat tema di Nasida. Hey, iya, tahu lo bima. Ya di kita natuluwik asamar di paleanak kita. Kadang asamar kita kayak Jamilah, jamilah, itu pilih Hey, baru kali bermain di kita. Korang doa sebagai baik
Ido mau lihat tuh. Jangan pergi, tetaplah di sini. Dengarkanlah suara hati. Kata cinta suciku ini. Iya, sambil tabasahan sambil tabasahan asa boda sita manotor manang marjoget. Terhirima Di janji nadi unduki Terhirima Di badan nadi unduki Tersongo dua naso maripona Polopi dua wito Ito Terberengan Rapamu bersih dapat Terberengan Marsitio patako Dosi dodisa sikolati Dongapi are ito Dan nama goraya Parang ito tudongaki Terhirima Di janji na diuduki Terhirima Di badan na diuduki Tersongo dua naso maripola Holopi dua wito Ito Terberengang Marsitio batang ako Terberengang Rapamu marsida bari Dosi dolisa sikolaki Dongapi ale ito Betul. Memang nama lo permusikon. Nga, ngay tampak na be. Ido. Ngalo jahiyan ni nang wadida. Satu hari ngayon na. Jadi mulai tema tutu di Tuhan Yesus Kristus tarlumobu ima dihita na tuluwik ima wik saplopat 20 sia 30 sada. Songon hata nina tua-tua ma dokonon. Urak ni nakka di darang las nyari tu urat ni hotang. Tu dia pahita sa luhut na mga laka. Tu sima dapat apa samota. Emba tutu. Tuang songon iba di abang panitia nami. Gabi. Otik so sa dia songon mengurubi ima pangerbakon hatani Tuhan marhite hurieton anggia mamasu-masu ma Tuhan Yesus pita saluna. Gabe mang. Songon hatani na tua-tua madokonon topak ni siya balo ma parasaran ni liang-liang oras ma panitia na majolo tugadana sinabo ihamisika na liang. Emba tutu. Ola tema tutu. Wah ngahera-hera di sibe. Ngabe? Amang padde nami. Gabi Nga sahak tutu akan naulisa na dinggan di hami sa luhut na di namar sa ihaulongan di nasahuria HKBB Mahanaim. Ni tahu mual ni tiyo ni bay matu panah tahatan bay dabang ma si tiyo tuwe ima hasatahan ni nami tortor nami. Mulate mo. Mau lihat tembak di hamu ama nami Ido. saluhut na. Iya, nama nomu-nomu